हवगो जाति उड्या जाति थोए उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खना बोला दुठ्यागु ज्याजो उड्या समाज न्यबोया ठोख उड्या स नेनेगु लोमंका दी मते हरेक बुधबार सुतोसिया चटटे इलनसे गुटटे इटक जी बिगिन तुलाधर नाप ज्याजो उड्या स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक साहित्य कला संस्कृति चुनावी पुराजीवी तुलाधर कंसाकार स्थापित वसलालिक ताम्राकार शिखराकार वो सिंदूराकार बनिया वो शिलाकार गुफो जगमगु देखा मीठी छगु है घर में छगु है भाषण छगु है बाजने समाज गुंगु स्वाया माथे अनवयपी उड़ाजीपी 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 जोजोलोपा समुदाय नीति संचार रेडियो उपत्यका चैनल सफुदिखु मेघर निनाचना दिपि निनामी भाजु मेजु पिन्टर दुनुगला अनिसे लस्कु सेना चुना ज्याजो ख उडास ज्याजो हरेक बुधबार सुटोसे चटटाइ लनिसे गुटे इ तक जे बिगन तुलादरले से छिपिसन निना वइचन दिगु ज्याजो कट ज्याजो उडास ठासत उडा गतिविधि उडा व्यक्ति नब खलाबलसे उडा तेस समाज बेचुङ योगदान खलाबलसे सम्पूर्ण जानकारी बिगु आजु कया दिस ठुकु ज्याजो न्याका चुना उडा उडास हरेक बुधबार सुटोसे चटटाइ लनिसे गुटे इ तक रेडियो उपत्यका चैनल सफुदिखु मेगाहर्ज तरंग रेडियो उपत्यका.com.np हलियंक रेडियो उपत्यका बेबे जचंगु सामाजिक सञ्जाल फेसबुक बाके प्रत्यक्ष रुपे ठुकु ज्याजो न्याका चुनको जुल ज्याजो उडा सया झौगे जको टाट्न उडाटेको प्रचार यागु उडाटे चाहिँ जुङु ज्याख फुक्क उडाटेको दति थ्यांक यू हे ठुकु ज्याजो या मु टाटु न वो आज जुल ठोकने यी बारे खना मासा हन कोरोना या इकगु खुशी दोस्रो लहर वइ चौंडु एजुनी छिक्पी थ सतर्क ज्या चुनादिस प्याउनेउले सैनिटाइजर निस मास्क तैदिस छिनछिने साउन लासिले बनिन्छ मुआ मक छिन प्या मैजा त इना पेसे ठौ छौ कोरोना या सचेत नै बिगोले कोरोना सम्बन्धी जुगु छौ मे जि छिक्पी टेट्नु जुल ठु मे चोमी उडा समाज प्रचार छन्जे भगवान तुलाधर अरु मी हालामी उर्मिला तुलाधर ओ ले चिनामी अनिल तुलाधर ले चिगु ठु कोरोना सम्बन्धित निपसुगु मे जि छिक्पी देसन चुना ज्याजो उडा सच या कना लिहा हो से मेलच
चोमी भवानी तुलाधर चोय दिगोले मि हालमी उर्मिला तुलाधर हदिगु ले किनामी अनि तुलाधर ले तया गुछो कोरोना सन्देश दिगु छुमे छिकुले न्यंको गुजुल ज्याजो नापाङ खुजी आरस ज्याजो न्याकी पाके हुने ज्याजो उडा सठासत उडाटीको गतिविधि उडाटीको मुसिका उडा बेट्रु नाप खनापलासे वेक अप इन समाज बेचंगु योगदान चर्चा परिचर्चा यागु आजुको या ज्याटु ज्याजो याको चोन गुला सिक्ने सिगे जुल ज्याजो आज डक्टर नापाङको बो पाके हुने नापाङको बोठासा त जिस उडाटीको मुसिका उडा मस दबु ठै तेज होइ चुनो जुले ज्या इले बिले उडा साइट इन झेपै चुनो जुले ठ्वे जुले उडा समाज प्रसा प्रसा छन्जे भवानी तुलाधर छगु बाख हेबै दिगु वेकै न चोयदिगु सपु पाखे वेकन ठगु बाख बनपा उठाको बाख छौ छिट मकन न्यंका दिगु दु दास वेकन बाचन दिगु बाख ठौया उडा से ज्याजो हेटकले नापाङको बो कठ निने बाख भवानी तुलाधरिया बनपौ वगुखना जिसा बेले तानो सुना सुकेगु सटोगु ढका काचा काचा पला सोया बारा पेखनी काबा का ठुला बिमारु पेखनी नापा नापा बारा तगु कोठा मिटो उनी पिन्टो जको सटिगु पे आला तो मजिम गागु छबु फेसन ठेजी रुंकला थगु गच्छे त लुवा मंकासा जिको पे या मागु चलन जिरुंकला अझ नापाला अपोसित कुके माली ढका अप मसटी रुपे फुकी बागी सम्झिकला न्या मचा बिना मचा जको सता नपि रुपे तर थौकने विधि व्यवहार ठुले तचया वल्की फैया फको सकेगु यान होला मागुलका तस्कर स्याउ नाता मकुसा बारा पिका उठका सता नापसा काप छपु बिबले हाई ढाइगो अझन मिटा वनी पि पासपि अठे सता नुकेमा नापाय संस्कृति खत बारा तमिस नहे छक्का पट्टी वना सटी रुपे छिया देशया भेसियामा धाथे थौकने फत्तले फियाना जिक्को कोवाला सटी अझला सोरे बोना पोयाक्वे जिन्सी सामान्य कस्तो याना दिमटे ढका इनाप याना है ई पायना तापले वनी पिन सजक कोसा जनवनी फै मकुडका जिन्सी कस्तो याना दिमटे ढका वनापटी चोयतै आला न्यागु भजन ठुकिया अनुकरण याना होला जी नेवाटे स भे आपा नेवाटे भे आपा नेमा गमले ई पाए भैसा गमले बाडाया ओठे केटा पदया हानो इया गो ढका हानो बुनी ढका मचा जंको ढका ज्या जंको या फज मचन आवयाला ई पाए लुमन्टी जते स्वर्ण जयन्ती फेकी न्याकी ठोबा नख चखयाला खट्टो तय छे ठो विशेष उनु जित कहे मिले जुमा पासा नलिना को सल जुख नलिन धान धागु ख सो पासा थौकने न्यागु भेयासन ड्याम सिट्टिकन नकेम खाली लाजक तेउका लव तकं घना माहे साली जिरल याको चसत हव वन अपास कन तापा धा हिसाब यान सोन धासा छमेख्या न्यासले पाइना तेहे मजिल थटेना ला ताथे पड्डे दिगा गुली जक फयोनेगु गुली जक वनेगु ठ्या दुखे मोसा बिमल रका मौल धाइगु कोखिनिगु बिउसा भच म जुलके गजिया म कवया खनि धाइगु करका पे प्यामली सब सला थौकनेला वे कुल्तन मगा ठुनकुला आला ठो बिड्डी बेला व्यवहार सोटी प्यान्थे केनी गठेना फेने फेनाम फेने मोफी छिया फेटला उपार मुआडका मसो टोकिन मडुमको तर पटिन्छ ल्या खाते हेर गड्डु क्यामको नेपिगु नमके सटी उठाई तर भोनापति जिस्ती जिन्सी कस्त यान दिमते ढका चोया है अते देगु अठला छु देवा जना न ढागु मखला थटे देवा जना नौने मासा भोटले उना नौने वपे
चता है पिन्था वना नेले छुये पात न्याय पेगु निन्ते साथी पिन्सन थते कोहिंगु सुचन बिया है गुला गुलिलो न्याय पेगु निन्ते फेसा ता धाइमेसन उली है नके मफला थाथेन धागु खसा जिला जितला नेवा समाजे ठोफे यागु थैगु हे छगु बिदम बनाथेन तायो जिगु मने दुरुदासी वथे अने तने खन्दासी वइजुन गठी यागु वनेला मौनेला छगु मन वने मको छ्या वने मागु जिसम मौनन छे पाइ ताथेन जुला मेसे वने गुला मति हे मन्त जि थगे मतापे लाका मने तर्क बितर्क बोलना जोमले फोन कंति किन्न न्यादा सुयागु जिरका काच्चा काच्चा धोना निन्या मे मते नै बुझिया चोनुगा ए परितता थौ भेउने माला सोरे जिन याकचा जिया छन्त फोन नहेगु छन्ना पे मने ढका गुइले वनिगु मने त जिठावे लागि छन्थावे मतिना दया हला जितला वो ढे ठुढे मन्ता करका बे जु छौजी नापे वनि बिसा दिया छुली दया जी फोन टिका तर मन जी बिचाएन ठोफासिगु भए त गठेना नंका छेगु साइड थो नंका छे त सक्कल बासपिन त मुंका अभियाने ढ्याके मागु खला थयागु ख नुगले गोगो भे हुने त वसपना वनि त तयार जिया जिएको सुहाय देछन चना भवानी तुलाधर जुएटा वेखना बाख जिते न्यगदिले बना पौडाउ बाख न्यगदिले बाख न्यना छिकबिसन ये पुल छिकबिसन ये पुल ढैगु आशा फलसकासे आर जजोसे जि बचाको दिपा पाख्युने दिपा ढंगा टुकुवाया उडा गतिविधि जनावेको जि जाजो उडास जजोस जबदेखि स्कुटर आयो सापले स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो यानी केटा र केटी दुवैको लागि तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन तर प्राय हेर्नु भयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन् बुबा आमा दाइ भाइ भाउजू सबै त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125 जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर जोसियाको समस्या या जाँच नीति निशुल्क डाक्टर परामर्श हरेक बुधबार निनसिया पेतत्या इनिसी खुतत्या इतक प्रोफेसर डाक्टर रविन्द्रलाल प्रधान विषय ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये टेलिफोन नम्बर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. छोड्दिन साथ तपाईको जस्तै बाधा आए पनि किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु तपाईको जोसु तपाईको हरेक क्षेत्र म बलियो साथ हुँ सधैँ तपाईको किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु अफ-रोड एडभेन्चरमा रमाउनेको पहिलो रोचाइको बाइक जसमा छ 18.4 HP इन्जिन ड्युअल पर्पज टायर र रियर मोनोसक प्रविधि हिरो एक्सपल्स 200 हामीमा छ हिरो रेडियो उपत्यका नापाङकुसी बजाको डिबाडुङका हानासका छिक्न लस्को सेना चुना ज्याजो खत उडास लेजि ख छिक्पिन ज्या कामी बिगिन तुलाधर टोका रेडियो उपत्यका चेना सफुटिको मेगा हर ज्यादा रंग ज्याजो उडास आरासे छि निकगु बेठेन दुगु निकगु भोटा छ तन्ति छ उडास समाज गतिविधि उडास समाज नपा आबद्ध दुगु गुंगु थर जु खला पुचाया जानकारी मूलक बुखट छिक्पिन जने नेबे चुनको जुल ज्याजो उडास या मु टाट्न ढैवे टोक ठ उडाटिको प्रचार प्रचारयागु उडाति संयन छ विभिन्न ज्याक नेबेगु ले छौ ख जे छिक्पिन छु इना
पेन चुना दासिनि चिकपिनसा समाज चुकठाय योगदान जुनुगु समाज न आबले जिगु चिकपिन थाउगु चुकठाय प्रगति खण्डु खलप पूजा चुकठाय खट दुसा जिमटा उदासय ज्याकुइ ठुगु ख थेंका दिल थासा जिमस उ खैत बुखय रुपे प्रसारण यागु पचम पिसे ठुगु वाया उडा बुख नेने पाखे उनी सहकर्मी प्रेमिरा तुलाधर पाखे कर्णामय आर्य बलोकितेश्वर जनबाध्य नेपाय मुप्यम महत्वपूर्ण कर्णामय लोकस्वरूपी मध्ये छम यया आर्य बलोकितेश्वर न ख ठुम लोकेश्वर यात नेवाट से जनबाध्य य रूपे हना बना तया वैचंगदु जनबाध्य यात उड्याट स तस्कय आस्था तया पूजा आजा याना वैचंगदु ठुम लोकेश्वर श्वेत वर्ण म जुगुली नेपाली भाषा सेतु मच्छिन्द्र नाथ तगान ढ्यागु यान वैचंगदु जनबाध्य यत जमल जनबाले हेगु यानट गुली ठुम लोकेश्वर अर्थात मच्छिन्द्रनाथ यात जमलेश्वर आर्य बलोकितेश्वर अमोक पास लोकेश्वर ढकान ढ्यागु प्रचलन दैचंगुदु ठुम लोकेश्वर जवगु लाट अभय वरदान बियाचंगु दुसा खवगु लाट पलिस्वा जनचंगुदु ठुम लोकेश्वर ध्यान मुद्रा चना मर्त्य मण्डले सोइचंगु खण्डो ठुक्ता मर्त्य मण्डले सोइचना बिजागु या अर्थ गबले तक ठोलोके डुपी समस्त प्राणी या उद्धार जिया निर्माण लाभ जिया भए पाखे मुक्त जुई मखनी अबले तक जी बुद्धत्व प्राप्त या मखनी ढका मर्त्य मण्डले सोया महाकरुणा तया अधिष्ठान या नचंगु सोय चंगु कठ कैटा गुडु ठुम लोकेश्वर या सिरे अमिताभ बुद्ध या मूर्ति अवस्थित ज्या चंगुदु अठे ठुम लोकेश्वर याटा आसने विराजमान याका तैगु इले जव खव जीडीपी निम तारापी न तैटागु दैचंगुदु ठुपी निम तारापी मध्ये छम आर्य तारा व मेम पद्म तारा या रूपे हन बन याना वैचंगुदु ठुम कर्णामे लोकेश्वर जगत सत्व प्राणी या उद्धार यागु बाचा याना सृष्टि जोगु कठ क्यागु यान्टागुदु जन्माद्य समक्ष थौ टकन आयु साधना याना लोच मुक्त जेत व सुखावती भुवने बास ल्यामा ढका कामना न यागु प्रचलन दैचंगुदु नाप नेवा बौद्धते सुन परिवार या ज मन्त ढासा मरुम ज सुखावती भुवने बास ल्यामा ढका कामना याना घसु लिपा जनबाले वना सचिव च्यापा देवच्याकेगु प्रचलन न दैचंगुदु ठुक्टहे रथ यात्रा या झोले न मडे टुङ्कु पि थ ज पिनिगु नाम सचिव च्यापा मट रथ या लिक्क जना च्याकेगु चलन्दु ठोन नेवा बौद्ध तसे जनभाद्य प्रति केनवै चंगु भाव भक्ति ख नेपाल चेम्बर अफ कमर्स उडा व्यक्तित्व पि निर्विरोध निर्वाचित तुलाधर पि नापा निसे व्यापार व्यवसायले अव्वल दर्जा या पि समुदाय पि ख ठुग हे खैत थौ टकन निरन्तरता बिया चंगुदु ठोय चले व्यापार व्यवसाय या संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्स या ज्यास्ना पुचले असंटवाय सोम भाजपी राजा तुलाधर दीपक रत्न तुलाधर दीपेश तुलाधर पि निर्विरोध निर्वाचित जुयाती गुदु वे कपि सक्षित आपल उठा सपाखे भिन्तुना देछाइजना अंजना ताम्रा कार्य हाइको सफु पिडन नेपाल भाषा साहित्य नु पलाय रूपे खण्डेक झाम उद्यमी अंजना ताम्रा कार्य हाइको मुना सफु लुमन्टिया ज अन्तर्राष्ट्रिय हाइको दिवस या लस्ता 2078 साल वैशाख 4 गते शनिबार पिडंगुदु यलया लोक संस्कृति परिषद या हले छगु ज्याजो यासे उगु हाइको मुना सफु शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी नरेशवीर साक्य ध्रुव मधिकर्मी बागमती प्रदेश या सांसद डाक्टर अजय क्रान्ति साक्य डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिकार नेवा हाइकु ख्य कजी सुरेश प्रधान पिन्स मंका रूप उलेज यान्दिगु ख उगु ज्याजले मैजो अंजना ताम्रा कारण ठगु नुग ख कनिगु झले थट तस्क हे माया यान तम ठ मिज मडुगु पिडा अले उगु पिडा यात हे लोमंगेगु कुट कठ साहित्य उली ज्ञान मडुसा पला घ्यागु ख कना दिगु दु वेक ना जाम गायक रमेश ताम्रा कार्य तिरी मेजु ख यक न हे वेक य छगु उपन्यास व छगु चिबाख सपो पिहा वे तंगु सी दुगु दु उगु ज्याजुले डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिकार नरेशवीर साक्य ध्रुव मर्दिकर्मी पिन्स सफोइ टकया समालोचना यान्दिगु ख उडा व्यक्तित्व पिन्स हाइकु या विचापित बिला
अन्तर्राष्ट्रिय हाइको दिवस या लस्ता अन्तर्राष्ट्रिय हाइको दिवस व नेवा हाइको साहित्य बारे भर्चुअल हाइको साल ज्याज 2078 साल वैशाख 4 गते शनिबार यागुडु ठुगु ज्याजोले उडा व्यक्तित्व पिसन ठठगु विचारपित बिया दिएको ख नेवा हाइको ख्य गोसाले न्यागु ठुगु ज्याजोले ठुक्त विचारपित बिया दिपि उडा व्यक्तित्व पि प्राध्यापक प्रेम शान्ति तुलाधर व डाक्टर ज्योति तुलाधर पि ख ठुगु ज्याजोले हाइको प्रति मतिना डुपी नेमसिन ठगु विचारपित बिया दिएको ख पद्मराज सिन्दुराकार मडुगली विचार ह्याकल उडा समाज पाखे तिथि 2077 साल चैत्र 21 गते शनिबार नि ज्याठ जिठी हना ज्याजोले सिन्दुराकार खलय संरक्षक एवं खलय कव ठाकुले पद्मराज सिन्दुराकार याटा हनेगु याउ खसा वयाङ कस खुनु चैत्र 23 गते सोमबार वेक मडुगली उडा समाज छप्चा दुजपी मडमेसिया छे 2078 साल वैशाख 2 गते बिवाह दि बिचा ह्याक वनिगु जायागुडु ओगु इले मधुमय जहान पूर्ण देवी सिन्दुराकार व छेजापिनी न्हन बिचा ह्याका पौ बना न्यंगा बिचा ह्याकेगु जायागुडु नाप उगु पौ परिवार जनपिन्त लल्ह्यागु जान जोगु ख बिचा ह्याक व बिस मधुम सुखावटी भुवने बास ल्यामटका काम नान यागु ख जमल जन्माद्य ऐतिहासिक रथ यात्रा श्री आर्य बलोकितेश्वरीय रथ यात्रा सकल मानवीय सुख समृद्धि नाप देशे भए अकाल महामारी लोए पाखे मुक्त जीमा ठेगु अभिप्राय सालेगु रथ यात्रा ख जन्माद्य रथ यात्रा 2078 साल वैशाख 7 गते मंगलबार नि शनिले जमल निसे अस्ने दिकित साला हगु ठुक्टय जन्माद्य रथ यात्रा परम्परा निसे नेपामी पिन्छ न्याको वैचंगु ख ठुगु रथ यात्रा सकल नेपामी पिन्त हौसला व उत्साह न बिगुजा यान वैचंगु दो ठगु तजिलजिया मटिना नुगले लेंका टगु हुनी याना हे ठौ टक्कन नेपामी पिन्छ जन्माद्य रथ यात्रा न्याकेगु यान वैचंगु दो जन्माद्य रथ यात्रा व्यवस्थापन समिति 1141 या संयोजक नाप जन्माद्य गुर्जु व 25 वडा अध्यक्ष श्री नीलकाजी साकेजु जन्माद्य रथ साल्ता मामा कठया हौसला न बिया रथ सालेगो जान्याका हगु ख ठगु मौलिक परम्परागत जात्रा व्यवस्थित व सभ्य रूप न्याका हगु दो नाप जन्माद्य प्रतिभाव भक्ति डुप्स रथ यात्रा भव्य यात सकले जाना यामागु न आवश्यक जुगु ठिका हगु दो जन्माद्य रथ यात्रा झोले ये ठिठी थासे धिमे बाजा नाखी बाजा व केलटवा जनबाह गोला बाजा खलया गोला बाजा न थाना जात्रा छज थाक मुनिगो यान वैचंगु दु ठुक्टय जात्रा शोभा अपय केत महर्जन समुदाय ठिठी टवाय खल पिन्छ ढुन्या चाहेका धिमे बाजा न थाना ये ठगु मौलिक संस्कृति व मौलिकता भएगु ज्ञान रथ यात्रा यागु दु ठौ या ल्यामो पुस्ताइट क गाना यंके गुया लिसे युवा पिन्त जिम्मेवारी बोर्ड याका यंके मालचंगो ठौ या इले नुनुगो सोच या उपज कठ ज्याजुया वैचंगो थैगु तस्क बालागो पुस्ता हस्तान्तरण या पला न ज्या वैचंगो दो नाप डेन्ड स जात्रा व्यवस्थित यागो छोले छु ज्याखे परिमार्जित तक याना जात्रा एटा सहज देकेगुली जात्रा व्यवस्थापन कुट याना वैचंगो छगु न तस्क हे बालागो ज्या ज्याचंगो अपवसिन वाचाक हैचंगु दो जन्माद्य जात्रा डेन्ड स चौलाठो अष्टमी निसे दशमी सोनुयंक या ठिठी परम्परागत ट्वाजुका विशेष रूटे जन्माद्य रथ सालेगु यान वैचंगु दो चौलाठो अष्टमी खुन्नु नापा गोडी सनिले जन्माद्य यात खटे तया जमले ढेका टगु तढंगो रथे द विराजमान याकेगु चलन दो अनलिपा सारडुल गन या गुर्जु पल्टन पाखे टोप टेव रथ या त 3 धारा पाठशाला घण्टा घरिया लम्पो जोका रत्न पार्क भटाइटी साला असम भलो अजिमाया लिक्क डुवाटे शंका या न्यायकेगु परम्परा दैवै चंगुदु ठौकने राष्ट्रपति पाखे देय दर्शन बहनी करिब जिठा इले या गुण नुगु व्यवस्था सुरु यान हगुदु निगुगु दि खुन अस्न हनुमान ढका काल भैरव ठासे तक सन्नेले सालिगु परम्परा दै चंगुदु
ठुक्न रथ यात्रा सोनुको दि खुनो हनुमान ढोका लग तक सालीको परम्परा दैचंगुदु ड्या लगमे ठेनेव उगु दि खुन लग या मासीमा सोचा चाहेके मागु परम्परा दैचंगुदु तर गब्ले सोचा चाहेके मफैको अवस्था या मन्याना चंगु स्थिति न दैचंगुदु ठुक्ट हे लग या न्याके टुङ्का सन्निलय करिब खुटा इले बाजन खल पिन्छ बाजन थाना व भक्त जनपिनुको समूल ड्ययट हाक्न खटे बिजाका जनबाले लस्को स्याना बिजाकेको परम्परा दैचंगुदु ड्ययट लस्को स्याना जनबाले बिजाकेको छोले ठिठी बाजन खल पिन्छ लन्डुच्ची बाजन थाना वस्पल यात बिजाकेको खसा ठिठी ट्वाय ले लागो छे पाखेन पूजा बिगो ज्या न्याका है चंगुदु युक्को जी सुबा देशन चना सहकर्मी प्रेम हिरा राजा जुयाट वेकल बुख बोना चिट गुहालियन दिल अले ठय बुख न्य नुगा छिपिन कटल छिपिन राजला सुजाब न बीट जी ना पेन चना रातको गुंगु ठर जु खला पुचा या गतिविधि जतेगु कुटायना ज्या टुगु बुख या ज्याजो न्याका चुनो जुल छिपिन गुना खला पुचना चुकठाय ज्यायन चुङ ख सुको छ ज्याजो याटुङ ख छिपिन चुकठाय सुजा बिमागु व्यक्तिगत न जिफु खला पुचाय न जिफु एजुने हेफु ख दुठ्याका उडा बुख न्याकी त छिपिन ग्वालियर देखु आशा फलसन जी कैचना ज्याजो उडास रहेको छुवे ज्याजो ख एजिने ठुके जुगु शर्ट ट्रेमा जुगु खट खु मार्फत उनी मारेको जुगु मु आचु टाट्न जुल थय खया छिपि समति दुगु खस जिन्तो बुख छया ग्वालेन्डी द इना पेसे बुख छेगु नीति उडा समाज सपुटे दिदन इना पेसे निका खुसी दिपा पाखे हुने दिपा टंगा ठुगु आया विशेष व्यक्ति जना वेगु जी ज्याजो उडास ज्याजो स सुचित वा सम्बन्धी समस्या दु वाशेगु ने मयगु वाकवाक जुइगु महया तौल मोह जुइगु हाकुका झारा जुइगु आदि समस्या दुख बिया चंगुदु आ बिचायागु इवला ग्यास्ट्रिक जुइधका सुमक मचुने इलेहे उपचार याना इलेहे निर्मूलिया ग्यास्ट्रिक याना अल्सर अले क्यान्सर थे जागु प्राणघातक लुए पाखे बचे जुइ ग्रान्डी सिटी हस्पिटलले वापटिक आइतबार निसे शुक्रबार तक सुठ 8 बजे वरिष्ठ ग्यास्ट्रोएन्टेरोलोजिस्ट से कलेजु विशेषज्ञ डाक्टर कमल राज सुवेदीना परामर्श याना ठगु समस्या यतापूर्ण रूप निदान याना दिशा ना चोकित ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये फोन ल्या 4163 500 Grandi City Hospital, providing best of care with compassion. चिगु भाषा चिगु मसिका ख मस्ते त नेवा भाषा खलाकेको बानी याका नेपाल भाषा संरक्षण व प्रवर्धन या लागि ग्वाली याना दिसु चासा चिगु मा भा ओ चिगु मसिका चिसाय मकिनु भाषा संरक्षण या नीति रेडियो उपत्यका च्यानल फुदिखु मेगाहर्ज नेपाल भाषा ज्याजन हेकामी पुचाया कुट नेवा हे जुया फागु भाषा नवनु झिगु संस्कृति झिगु चलन मस्ते तना शशवनेनु रेडियो उपत्यका क खुसी बचाको दिबा ढुङ्गा हाना छ चिक्नु लस्कु सेना चुना ज्याजो खत उडास ल जि ख चिक्नु जन्या कमी बिगिन तुलाधर अवश्य उडास ज्याजो हरेक बुधबार सुटस्य चटटा इलोनी से गुटटा इ तक जि बिगिन तुलाधर ले से सिक्पिस याना वेचना दिगु ज्याजो खत ज्याजो उडास थासत उडाटिको गतिविधि उडाटिको मसिका उडा बेटिना पखलामले से समाज वेक पिन्छ बेचंगु योगदान या चर्चा परिचर्चा यागो आचु कया जटुको ज्याजो न्याको चुनु गुजर ज्याजो उडास थासत हरेक उडाटिको विचार यागो हे ठुकु ज्याजो या मु तात न हो मु आज जुल थैले खला मासा जी कोरोना या निको खुसी र दोस्रो लहर तकागु वेचंगु इजुनि जी थमिसा थैत सावधानी पूर्वक न्यामागु याकिमागु अवस्था बोल्न चंगु जुनि सिकपिन सकबर छैन प्या मजाइत इना बेन चुना यदि प्यावेगु खस मास्क सैनिटाइजर तयार सावधानी पूर्वक प्या झाट इना अपने छैन बिस्ले जे जात्रा या माहौले दु जन्मा त्यो या जात्रा निको तिनधारा पाठशाला पाके अस्ने त्यो टेहिगु ज्या कुचाको खटासिने ठौ अस्न सालाइका ल्याकुली जन्मा त्यो टिंगीको अवस्था दु इजुनि जात्रा हुले जी बालक सुरक्षित जी जात्रा उनीले मास्क सैनिटाइजर तयार उनी त जी इना पेन छैन सकबर जात्रा हुलमुले बुटिमका जात्रा हुलमुले बुटिकागले छि संक्रमित जीको अवस्था जो फेदरा ठोइले रेस्टुरेन्ट जिम सिनेमा हल स्कुल लगायत पुगो बन्द जीको गुठो अवस्था जिस प्रतिजना सावधानी अपने मयासा
जी अझ लोचौकेको भेज जुगुने ठमिस त कुठा सुरक्षित यागो के उडा वर्ग पे सची जडी सथैगु इना पेसे जजो सजी आरसा ठुगु वाया उडा व्यक्तित्व नेबे पाके भने अवश्य न जजो उडा चले हरेक वासा सम उडा व्यक्तित्व नेबे चुन गुजुले ठौन सम उडा युवा व्यक्तित्व नेबेगु जी कुटा जन गुजुल वेकै बारे क्लामासा वेका छम आइ निसे जिन्या र यह निसे व्यवसाय कथा ठटो नेजला चुन दिमो व्यक्तित्व कथा वेकन विभिन्न कथा व्यापार व्यवसाय याना ठगु अनुभव कनिगु नीति ठौ दिसा वेकै त ठुगु जजो सम बनाउ गुजुल दिपाङले खला खसा दिसा एकको हे व्यापार व्यवसाय खन जोंगु कोभिड व लकडाउन ढुकाला अझ मन देखेको गन लगानी एउटा लगानी स्रोत मालचुन हिले टकले बाणाको उत्तम स्रोत टका चाहिँ मन दिसा शेयर बजार टका जोंगु अवश्य न शेयर बजार लगानी को कोठा या भई शेयर बजार अवस्था छुटु टका न वेकन पछि खलाबला याको कोठा जोंगु वेका ख रुजिल रत्न तुलाधर सौजसम्म युवा व्यक्तित्व ठुकु जज सम्पूर्ण वेका नुवा खले यु उडा युवा देश छुटु या जोंगु रहेको वेका पनि छ नेबेको हे मु टाट्न मु आजजुले एजुने हुन्छ युवा उद्यमिता र युवा व्यक्तित्व बनाटेको जुल दासा ठौ या खलाबला नेने पाकी भने रुजिल तुलाधर या नुगा ख क्याजो दासा जेजो या निसाव जिन्नेको पोया टकले लिपाङको पो टकला पाँच लस्को स्याना सुना ठुगु उडास ज्याजो या निसाव जिन्नेको पोस सुबा अवश्य न ठौ उडास ज्याजो या जिस निसाव जिन्नेको पो न्याका सुनगुले चिठ्यापि उडा व्यक्तित्व अथवा युवा उडा व्यक्तित्व ढाजी आजमला युवा छि ल्यामत ठुको ठ उडा सले बोना छिकपिनीको अनुभव निनिगु न उडा सय नीति छगु नेपुसंगु पछिला जुएजुल ठौ रुजिल तुलाधर छि जिनापति छि ठौकुने छुजु यान्जुन गुगु यान्जुन खला बला असिन ज्यासु जुजुलापा जी रुजिल तुलाधर खिचा पोखरी ठाउँकने चाहिँ जु जस्तै ठाउँकने सेयर मार्केट जी बालाको इन्भल्भमेन्ट हो अहिले मेरो चाहिँ जु थयुए मेरोपट्टि चाहिँ कम्प्युटर नापा रिलेटेड वज्यान जु जुया चाहिँ दुगा चाहिँ जी खास मेन नै उखिए इन्भल्भ हो मेन चाहिँ ठाउँकने इलेक्ट्रोनिक पार्ट्स हो सेयर कम्प्युटर नापा रिलेटेड जु कम्प्युटर नापा रिलेटेड बिजनेस हो ल अवश्य न ठाउँ ठुन्युको विषय वस्तु न छखला बला ल्याएको चाहिँ नापा नापा चाहिँ छैन नापा जी व्यवसाय दुआले जो बापिन्यू व्यापार दुख नापा हमला नापा चाहिँ नि सिटु डिजिटल लगा दुख छिसा नानी न हो उले चाहिँ नापा विभिन्न अग्ली चाहिँ एसोसियो जसले जुन भ्याल्यु न के भएको चाहिँ नि बापिसँग चाहिँ नि जस्तै ठाउँसे 40 वर्ष तिनी हो म्युजिक कम्पनी खोलेन्दियो अबले सिटु डिजिटल लगा दु अबले सिटु म्युजिक लगा दु पहिला सिटु म्युजिक नापा चाहिँ नि तिसँग सम्झना फिल्म जुल लिपा मेपट्टि रेसम फिरिटी दापट्टि न तिसा यहाँ नौजुल ले मेपट्टि यखु क्यासेट चक्कर देख्यो ख कि म्युजिक भिडियो लिगान बिउ ख कि म्युजिक देखे बिउ ख कि खासै छ फर्स्ट डे चाहिँ नि झिसा चाहिँ नि थो सम्झना फिल्म त जुल रेसम फिरिटी चक्का झिसाए कपिराइट नि हो हैन झिसा कपिराइट न्यू सिस्टम हो कि होल एल्बमै झिसा पहिला प्रोड्युसर के बाइ आउ जुल अहिले मेउज परि चाहिँ झिसा चाहिँ नि गुली व्यापार जुल अहिले वो अनुसार रोयल्टी पो भनेको सो 6 चक्का 10 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ राख्दै गुली चक्का हुन सपोज 5000 पिस भन्छ उखिपट्टि 5 रुपैयाँ दरमा 25000 अठेना 10 रुपैयाँ चाहिँ 10000 अठेना चाहिँ छौ चाहिँ त्यो म्युजिक युपट्टि एल्बम युपट्टि लेबल हाल्का ठोइ त त्यो चाहिँ म्युजिक लेबल कम्पनी दाइ वो छौ पार्ट जुल अहिले मेपट्टि चाहिँ क्यासेट चक्का देखिपट्टि ओ छौला झ्यौ नीति अथवा उडास ज्याजोले नियन्त्रण देपि मन्टी त न यारले दे उ चक्का मलाई रिल डुब चक्का त्यो खन्छ उठे वो खमला वो चक्का देखियो व्यापार व्यवसाय ठाउँकुने चाहिँ ठ्यापै बन्न जुइङ ल थ ठाउँसे गुली यहाँ त बन्न जुल जी चाहिँ नि ठाउँसे 18-19 वर्ष नि हो चाहिँ नि जो मास्टर्स ब्याचलर्स सिरेका जी दिल्ली हैन ले काठमाडौँ भयो जुल पडुङा जी चाहिँ नि ठो कम्पनी सोया जी 4 वर्ष ति सोया 4 वर्ष अन्तरालले चाहिँ नि जिमेपट्टि मेसिन भन्छ प्लाउ जुल ले पार्ट्स त सेना वाला उखि त देखे त रगा जी कम्पनी नाप ले पार्ट्स बारे इन्क्वायरी हुनु इमसँग चाहिँ नि ज मेसिने नुपट्टि मेसिने वसे जिमसँग चलेन्छ वसे 5 गुना हाई स्पिड पट्टि मेसिन चाहिँ सिके दङको अफर हेरेका अहिले वो हिसाब यानले अहिले जी चाहिँ छुसी हिसाब मेसिन चाहिँ याना मजिलो स्पेयर पार्ट्स त र मटेरियल दोकान बाइया माल अब जो जी रिसर्च यहाँ मनोले जी चाहिँ काठो छुपता लगे जुल्ला चाहिँ मार्केटला सिरै थे जुन थयुवे म्युजिक कम्पनी न दु थमेसा क्यासेट उत्पादन हैन बजारे जिवे कम्पनी उपरि म्युजिक न रिलीज यान्छ न जुल वो टाइममे 3 वर्ष अन्तरालले सोंगु 4 वर्ष अन्तरालले सोंगु जी हिट एल्बममै पिकना
सो एभ्री हरेक वर्ष योपट्टि हिट जुया चनिबले ठ्याक्क क्यासेट चक्का बिक्री जुया ठ्याक्क पछि जुजु लास्ट ठाउँलेला क्यासेट चक्का बिक्री मजुलगा अलिपा दको सुसो मनबलेला पुराए छौला सिडी न कपी याव न सिके अपल अहिले वो ढुङ्गा चाहिँ नि मेपट्टि चाहिँ नि चिजलाई चाहिँ क्यासेट चक्का न डेट चाहिँ झन् जिम्सा चाहिँ सुन छुट टाइम चाहिँ ठुलो डेट बनिरहेको तर अबले छुचु जुल्ला चाहिँ झिप्री क्यासेट प्लेयर वेबले धकोली क्यासेट चक्काया मरेको प्या होला दबो ओले चाहिँ रुजल एको बिचाएन ओले अनुसन्धान हेर्न 6 सेन्स ज्या टाइम हल्का मलाई त्यो चाहिँ लास्ट थिन्नुला ठु ज्यामा हाजिरे अब 6 सेन्स न खास जे अबले एमबीए यान्छ नजुल अहिले एमबीए ले चाहिँ छौ चाहिँ नि बिजनेस साइकल धाउ च्याप्टर थिएन बिजनेस साइकल धाउ च्याप्टर बनाउँदा थमेसा थयो इमेजिन यहाँ हुन ओजुले सुशील ला बिजनेस होला साइकल खनिसा जुपटी साइकल ला छौ पोइन्ट अफ टाइम होला एन्ड जु खनिसा रगा चुन अहिले दक्क बनाउँदा ठोला जु ठक्क जि छुचु यान्छ न वे नाप मिले जुलगा एक सोबले आठुकीपटी आयु गुल्ले ढका जी हिसाबे नउले चाहिँ नि आयुला पुरा कम जुइङला फनिसा व्यापार व्यवसाय या ढका त मुजु इखे अनुसन्धान बजार मलाई थियो भविष्य छुटु वन बिचायामा खनि हजुर थयुपटी ढ्याव बचे यातला हो या मलाई ब्लाइन्डली ला छुए मसोसे व्यापार व्यवसाय याबलेला लकी हिसाब भन्छ चले जिजुल लकला न्याप्ने जित साथ बिमको सो थयुपटी अनुसन्धान थयु डेडिकेसन त या जया छ नि सायद लक जामा या छ 80-90% चाहिँ नि सक्सेस हुने चान्सेस आयो नक्ली खला वाला या दौरान चाहिँ जो बना रहे छु बना देउ चाहिँ म जस्तै एमबीए बनिबले झिब्री उखिला एमबीए देवे बिजनेस नाम सम्बन्धित ख व्यापार जहाँ थयुपट्टि मास्टर्स यु लागि दकम बनेमा नि हरेक च्याप्टर दैछु नि उखि 6 च्याप्टर चाहिँ जुपट्टि वो समय युपट्टि वो अन्तराल युपट्टि ठ्याक्क ज्याजुया चौपट्टि टाइम बजुलका जित प्रब्लम ज्या रुजिलो खलामा चाहिँ बान ज्यान्जौ टाइमे बाइट ग्वालियाको ठए व्यापार व्यवसाय गाउँ मनुजल जित चाहिँ नापानी से व्यापार व्यवसाय या त सिके इन्ट्रेस्ट मचाबले नि से नापा जिम्मेपट्टि सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट स्टोर त गान दु डिपार्टमेन्ट स्टोर नेपाली पट्टि टप फर्स्ट जस्तो वान अफ द फर्स्ट कम्पनीज त जुलका अबले खिचा पोखरी पसदु जीव पसले न यकु चोनाका टेलरे यकु चोना बाहिर नाका छ बाहिर हजुर पन्नारत्न तुलाधर वो ढुङ्गा चाहिँ जर्नी केना न्याउन दिबा वो चाहिँ आठुला म्युजिक अलि खास अलि मेउ छौन तर सिटुला आटक्न दनिला सिटु दनि तर जिम्मेपट्टि वा कम्पनी चाहिँ मरेको सिटु कम्प्युटर्स लो सम छुट गाछ आज नि जिम्मेपट्टि चाहिँ सेन्ट्रल बारको टेक्नोलोजिस दखा दुखा वो क्यासेटी सम्बन्धीला खासै छुए जामया हैन तर वो टाइममा चाहिँ जि छुसौ चाहिँ मेउन सिकारे छ व्यापारी चाहिँ नि पुराए इमोसनल जुया चाहिँ ज्या मजुर घा चाहिँ ठुइका सायद थोरै होला व्यापारी युपट्टि पार्ट अफ लाइफ गब्ले चुए गब्ले कुए जुया छु नि कुए जुसा न कुए जुइङा थामे त यदि वो व्यापार चले मजुसा मेरो व्यापार यहाँ के माल रखा चाहिँ वो छौ पार्ट चाहिँ जि ठुइका अप्सन ए ओ बी चाहिँ तैले मलाई मलाई अप्सन ए बी सी डी ई वाला मा माल्ने झिब्री वर्ल्ड डे छुरा चाहिँ झिउ व्यापारे जम्मा छौ या न्यूजको चले जुइरका अपसा अब छौ तथ्याङ्क थिए दु अठेखा थयुपट्टि व्यापार हैन थमेसा थयो लाइफ टाइममै 5 वटा व्यापार चले आछ छौ या न्यू चले दिजी मेरो 3-4 वटा चले जुइ मको बोला न्याउ न्याथे आछ न्यापले बालाला जुइ मको गुगुपट्टि बामलाई बाला त न्या पाउने ख यसै पृथ्वी अनुभव सिके दो युबाट युवा जोस जागर डुबी व्यक्तित्व नजिला व्यापार व्यवसाय अहिले ध्यान बिमा चाहिँ छुटो थुतै नुनु जेनेरेसन पनि थियो सल्लाह सुझाव दुसा चाहिँ गर्छ व्यापार व्यवसायले ध्यान बिमा होला यक्वे दु माछि कुले बनिबले अन 12 वर्ष 15 वर्ष बना प्यायो थिए व्यापार व्यवसाय या त चाहिँ यक्वे रिसर्च या मतलब बने मलाई डेडिकेसन थिए मलाई मेन चाहिँ वे ख झिब्री जस्तै त्यो हाइवे खजुई थिला व्यापार या त ढ्याउ माला ढ्याउ त लगानी आमला लगानी प्रतिफल के आमला थयो लगानी न सुरक्षित या आमला अब ढुङ्गा छिपुरी या कम्पनी स्टाफ त दै इम त न स्वे माला व्यापार ट्याक्स पुली माला अहिले वो ढुङ्गा एन्भाइरोमेन्ट न स्वे माला यो कुदुनी झिउला खोला खजै बिजाय न चाहिँ वो ढुङ्गा चाहिँ छु चाहिँ वो सिक्किम चलान इलेक्ट्रोनिक्स गो कम्प्युटर जुल मलाई विभिन्न कोठाया अफसेट टाइप बारको त सामान मिएको जुल वो व्यापार व्यवसाय बारे चाहिँ गर्ने छ थोचै नि गेर छ झिपुरी नर्मली झिपुरी थन्न झिपुरी म्यान पावर कस्ट बढे जुम होला प्लस झिपुरी कस्टमर चाहिँ याक्न सर्भिस बिमाला अहिले झिपुरी इन्फर्मेसन चाहिँ नि राइट फ्लो जिमालका जस्तै छौँ
नर्मली छिन छौ सामान्य छ जिबरी जस्तै पसले भन 100 वटा सामान काउन्टरे तल भाटभरि नि वन दाल 100 वटा डिपार्टमेन्ट स्टोर छौ भनिबले काउन्टरे भन छिन 100 वटा सामान यहाँ छ 100 वटा सामान यो बिल देका आउट जिबले छि चेक आउट जिबलेला छि त 10 मिनेट लगै दिदी वसन अप लगै जना वसन अप लगै दिदी आ ठाउँखने चाहिँ सफ्टवेयर दु बारकोड स्क्यानर चाहिँ नि उखिपट्टि छु प्रोडक्ट छौ कोड तै वो कोडपट्टि चाहिँ नि छु सफ्टवेयर चाहिँ ठो कोड वसा ठुले प्राइस नि रहेका लिंक यान्तै अहिले वो स्क्यानर छ ठो प्रोडक्ट वाला रहेका सी अहिले सफ्टवेयर चाहिँ वो प्राइस तै बिका अहिले वो जिबले छु 100 वटा सामानला छु 3-4 मिनेटमा गुली फास्ट छु क्याशियर ह्यान्डल त उली फास्ट छ नि अहिले छु बिलिङ हैन प्याउने के उठो चाहिँ नि छु चेकआउट चाहिँ नि छु सामान्य हैन चेकआउट एपले गुली फास्ट छु सर्भिस बिफाले उले कस्टमर अप हो हैन कसले छुन्छ 1 घण्टा लाइन चुना बिल्ला सुनाना चोइमु कस्टमर त न थौकनेला पी मखनी उली मसी गुली फास्ट उली सर्भिस बिमाला उखि लागि चाहिँ जिमसँग यान्चनो सामान त चाहिँ उखि त चाहिँ सिके हेल्प यापडी सामान त बारकोड रिड यापडी छ मेसिनलाई जेलमे चाहिँ कहीं कहीं जस्तै जियो बारकोड विथ द स्क्यानर भइमा ओके बारकोड स्क्यानर चाहिँ नि छ एलईडी रे है व रे लेजर रे है व रे न चाहिँ बारकोड र डिकोड है जुल व छ बारकोड स्क्यानर जुल बडुंगा बारकोड प्रिन्ट या त बारकोड प्रिन्टर दइ एलो ढुंगा छु बारकोड प्रिन्ट यापडी हान स्टिकर दइ वजोला छ बारकोड जुल अहिले मेपट्टि चाहिँ जी एन्सर नदेउ चाहिँ छ बायोमेट्रिक सिपट्टि नदु परे चाहिँ हाजिरी मसिन के थम्स दे थम्मीपट्टि हाजिरी मसिन त जुल स्क्यानर थम्मीपट्टि हाजिरी मसिन त जुल थौकने फेस नचले जदौ आ कोरोना टाइममा चाहिँ यो चाहिँ फेस रुचि है अहिले फेस अटेन्डेन्स जुल अहिले मेपट्टि चाहिँ नि झिपट्टि बिलिङ यु सम्बन्धी झिके प्रिन्टर्स त जो चिचिरो प्रिन्टर्स गुपट्टि छु स्पेस न कम नै अहिले ठ्याक्क बिलिङ बि लागिरहेको डेका तपट्टि त्यसले अवश्य नै छौ चाहिँ अवसर न ख उडासा ज्याजुले चाहिँ झाइचोङडु सुटिन उडाटिट ठाइन पटै सामानमा झि उडाटले एको व्यापार व्यवसाय एन्जोबी वे कम्पनीको व्यापार व्यवसाय अझ छिद आठै चेकआउट यागु निति कस्टमर ट बालक सर्भिस बिगु निति ठाइन ठाइन सामानमा चाहिँ सिधा वस्तै थियो अझ डिस्काउन्ट दिइदिनु दइ झि मेन इम्पोर्टर ख झि त यो डिस्काउन्ट यसो डाइडिसन ठाउँ उडासा ज्याजो न्यासन डिपि न्यामी भाजु मेजु पिन्ड चाहिँ जुन कोठा सामानमा छ जुल थावा गन्नु स्वापुटे सुन स्वापुटे उटी ठाना छ बिदिसन दिउथे जु जिपि जु चाहिँ खिचापोखरी ख अफिस खिचापोखरी जाइदिछ अहिले जिमेपुरी फेसबुक न दु सेन्ट्रल बारकोड टेक्नोलोजी देगा ओके न छिन याना द मेसेज छ जु अहिले छु वो ढुंगा चाहिँ रुजुली लापन मेउ ठौ विशेष खलाको जो चाहिँ इच्छा आकांक्षा चाहिँ ठौ कुनै जमाना रहेको चाहिँ व्यापार व्यवसाय मेबी मन्डीसँग फुसिया यान्छौ ज्या ख न्यामिसन ज्या ठौ कुनै ट्रेन्ड वो छ शेयर मार्केट मलाई शेयर मार्केट ट्रेन्ड वरु रुजुललाई के पटिपटि के डाउन जो अनुभव जेसियो मलाई इ ओलिया खना ठाउँ ओ विषय वस्तु पनि खलाएर गर्न जिस ठाउँ छिना कुटा हान्छु नबुझलम शेयर मार्केटमा ठाउँ कुनै चाहिँ हमेशा सुपी मसुपी फुकसाना शेयर का डाउँ जो ठो कारण छु क गनह लगानी ठाम मर्या शेयर का डाउँ ख कि सिधै सि गुकुठ टिटे बिजा हान्छु ठिकै थिएका छौला लगानी क्षेत्र न कम दु आछि थिया म जस्तै कोरोना जुबले छिनला न्याउसा व्यापार व्यवसाय या त बा पुलमा ल स्टाफ त स्यालेरी बिमाला व्यापारी माला कोरोना यो टाइमला अपय ठोटोको चीज छैन व्यापारै मजुबलेला छिन स्टपटेज व्यापारै छौला स्टप न जुदु बन्द न जु पनि योको चीजै अहिले गुगुपरी चीजै व्यापार गुली जिमा ख उली मजुलगा एजुबीले चाहिँ छिपट्टि खर्च दैछु नि खर्चै धाने म फर्किला व्यापारले बन्दै जी अहिले एजुले न अब स्टक मार्केट चाहिँ छिपट्टि सेयर चाहिँ छिपट्टि जी बुझेजु अनुसार छिन स्टाफ न तेमाल ते मल मलाई छिन जस्तै झुमेनला व्यापारीलाई सामान हल सामान मितनला क्रेडिट बिमाल नि जा क्रेडिट बिङ हाना ढेवन उठे मला ढेउ उठे त हैन दक्षिण ढेउ बिमको ल ओके डुबे जुन योको चान्सेस दु शेयर चाहिँ दगमा थयो लाटे जुजुर जस्तै छिपरी शेयर न्या त न जिके ढेवा दुसा जि शेयर न्या जुल ढेवा मर्छ बैंकमा लोन कासा होइ जुल तर जि बुझे जु भन्दा ठुकी चाहिँ नि जिस छे चुना थयोपटी कि फुल टाइम बिया जायासा जुल पार्ट टाइम याना जायासा जुल अपुगा त्यसले ठो छौ चाहिँ छुको ठाउँ खलाउ खस सेफ ल्यान्डिङ सेफ बिजनेस जोन दगा हेर्नु ख हो त शेयर मार्केट सेफ बिजनेस खै म छिउ न्याउन जाया त न छिन अनुसन्धान याना जायासा जगा सक्सेस हुई छिन दक्षिण चलेन चौंदु जिन चले जुनी गा वसा चले जुला जुइजी तर
मेबी गुली छिपटी 6 महिना 1 वर्ष चले तर लिपा लङ टर्म होला छिन वो व्यापारी बारे छुए मठुसाला डठनाथको स्वाय मासो रुजिल पहिला वो म्युजिक कम्पनी ज्यानजोले अन्तिम अनुसन्धान ने ज्यानोले ठ्याक्क स्टप या थे शेयर मार्केट ज्यानजोले अनुसन्धान ज्यानजोले डेली जिल्ला अलमोस्ट छिपटी त 2000 एक्टिभ शेयर मार्केट भयो होला अलमोस्ट 12-15 वर्ष त तर अनुभव खाओ शेयर मार्केट 12-15 वर्ष डेट हुँगा ज्यार तर अनुभव खाओ वो अनुभव ठाउँ छिना पनि इनिनो जुलम सुसु बिजायामा शेयर मार्केट भएर फर्स्ट ला छिन थिसुमा जस्तै भटिजा जिसे फन्डामेन्टल एनालिसिस मेलमला ठाउँ सुइद खनि राखिने गुना सुनाना शेयर बारे छे मसु पिन्टर र मोन्टेट आयो सरल भाषा छिप ठिकै दिसके ताकि इमसँग ठाउँ छु खनाबाट ज्ञान ढुङ्गा चाहिँ शेयर चाहिँ छुन ज्याट वेकअप इन आर्ट डे मलाई सरल भाषा चाहिँ ठिकै दिस अछि दशमा त पहिलाला छिपटी हरेक कम्पनी आईपीओ पिकै आईपीओ देला छु 100 रुपैयाँ शेयर 100 रुपैयाँ लाइजुल आयो दप आईपीओ युपटी शेयर अप्लाई आमलगा मलाई वजुल के छिपटी ठाउँकने आईपटी सोसा 100 रुपैयाँ शेयर मिनिमम न 400-500 रुपैयाँ थिएन जाउँदो सो छिपटी लास चाहिँ 100 रुपैयाँ 500 रुपैयाँ 600 रुपैयाँ 700 रुपैयाँ थिएन जाउँदो बडे होला छिपटी छुए म शेयर छित शेयर चाहिँ नि लास चाहिँ छिपटी 4 गुणा 5 गुणा सम्पत्ति बढे होला बाया लाउजुला आईपटी पहिला चाहिँ नि वय छि आईपीओ भरे हामीलाई आईपीओ भरेन चाहिँ नि अहिले शेयर युपटी शेयर इन्भेस्ट हामीलाई अब ढुङ्गा अहिले मिन माला यानाजको मजिलो मिन माला मी त नछुला कि छिन गेना मिउ खा ठ्या छि त माला चुनि खसला वेट हेवा कम छिके पुँजी दु वो कम्पनी कम पुँजी द यकु चले खसला छिन न्या माला न्या अप्लाई याना ला हंगा भा बढे जिंगा मी माला मी रुगा हना वट हेवा चाहिँ नि हना मेपडी आईपीओ ले हना अप्लाई याना छिन मे शेयर क्या माला वो छौ पार्ट दला मेपडी चाहिँ नि ठो ढुङ्गा होला छि सेकेन्डरी मार्केट प्राइमरी मार्केट क्याम्पस लो जमा ठो मार्केट ला प्राइमरी मार्केट चाहिँ नि छि त कम प्राइसमा लाइजुल तर प्राइमरी मार्केट हाजु आईपीओ शेयर खा आईपीओ शेयर खा प्राइमरी मार्केट चाहिँ छिपटी लक बेसिस जुल हैन वो चाहिँ इमसँग जस्तै गोला कया सुसु नाम लाइक उठो चाहिँ अवस्था के छ नापन अब चाहिँ आईपीओ शेयर भरे बि उली मोर ठोक्ने नै हमेशा नै आईपीओ शेयर भरे एकजन छिन हाथे कंपनी शेयर छपाली का से 10 गुना मलाई शेयर अप्लाई जी अहिले गोला पठानलाई मलाई सिस्टम ठाइ वे होला तो जो कारण छ मन फुक्कै शेयर जुन न दिन ठाइ खरा म छिथे जुन कंपनी छौ सीमित शेयर संख्या सेल यही नि छ जी मी जस्तै छि 1 लाख किता मिउ छ जी 1 लाख किता जक मुनु त्यसमा अप्लाई आसला धोक्सिदन लागिजुल तर अप्लाई यही पनि 10 करोड जुया जनी हैन या जस्तै 1 लाख भयो छिपटी 1 करोड माथे 100 करोड देहो जिनी लागला व 100 करोड दिला बीफ थियो बीफ मो सो 1 करोड जुइ जिनी अब 1 करोड मुनु त बी त जस्तै 10 100 किता अप्लाई पिन 10 किता गुमेस त लाइन मको अठेना छुटिया मैले ओ नपना पनि खलाम खसा सिनु बि खलाम 15 वर्ष डेट मुडो शेयर मार्केट सन अनुभव न नपना चाहिँ आईपीओ डेट हुँगा 2 महिना 3 महिना थाक्यो चलन दुख मलाई इमसँग 2-3 महिना ब्याज न गुली देव कमे जी मलाई ठौने जो परिपाटी चेन्ज रु ठिटे छिन गएको छैन चल सिके बाना नपला छि शेयर भरे ठाकु मलाई भटे भरे ना बैंक के लाइन चोन गबाको लाइन दैन मलाई लाइन गबा हदै निछि दैनै हो शेयर लाइन छम स्टाफ त खटे आमा आईपीओ जको भरे त छु अनुभव छु ओबिले वला सिके ठाकु नि अबले ला थौकनेला सिके अफ हुमला छि 2 मिनेट भित्र 1 मिनेट भित्र अप्लाई आफु अब ढेर सिके भाला बन ठेवन गुली अप्लाई नखा उली जो ढेवा काटे जुल प्लस वन फुल काटे मखनी म थौ आसबार गादु अब मलाई पहिला ब्लक एन्तै ढेवाला छिवे अकाउन्ट दे जुल म ब्लक जगे एनबी जुल आला सिके अफ नि आला जान या अफ नबला सिके ठाकु शेयर ज्यादा हालको मैले टेक्नोलोजी रूपमा टेक्निकल रूपमा फुट ठीक मलाई त्यसो अनलाइन भरे या निसे गया फुक्या अनलाइन आसपास छिन हाथे आसपास शेयर मार्केट म मेरो शेयर फुक्को म ठीक मलका ठिकै भला छु जया तला दोकान ठिकै भल न छ थोरै होला छु 6 मिस्टेक जुसन लस न जुइ फुन्छ छिके म थय पनि अकाउन्ट 10000 त्यसो त 10 लाख तै बिल तर थय अकाउन्ट त्यहा कम जग्गा दुसला छिदाले इन्सला ब्ल्याक लिस्ट एमबी नि त्यहा मरुपटी अमाउन्ट भरे त ढका ब्ल्याक लिस्ट एमबी एजुली दको बालाको सुया भरेमा टेक्नोलोजी वला ढका लाख बाको जको भरेन भने बालाकै भरेमा
ठोकुने सेकेन्डरी मार्केट अवस्था छ शेयर मार्केट पुटी ल बायाँ लाएर हामीलाई ल आता खला आठो चाहिँ नि गुली लङ तक थिएन चुनी दियो अबला सुनान अन्दाजी आफै हो आइपुटी अवस्थालाई बायाँ शेयर मार्केट त्यो नेपाली शेयर मार्केट खन्यो चाहिँ ठो हल्लाई बिचे चले जुको शेयर मार्केट है ठो गुल्टो सच्ची त राना हल्ला चले जु अब खछि गएना ट्रेड या गेना शेयर न्या ख मिउ ख उही भर परे जिगा जी न्याबले चाहिँ जी चाहिँ नि सेफ ट्रेडिङ हैन कम्पनी पनि एनालिसिस हैन थमेपटी प्राइस थमेपटी दिनेपटी प्राइस ठो शेयर बाइ त जुकी मजु ओडको चेक हैन जी चाहिँ नि नर्मली जी याहरु चाहिँ 3 से 5 वर्ष योजना दै जिउ लगानी है सो बडे जुसाला 3 वर्ष लगा जिउ 6 महिना हैन जिमिया नर्सा चाहिँ नि 3 से 5 वर्ष त जिस शेयर प्राइस को बडे जिमो के उखे डिभिडेन्ड न सोयागा डिभिडेन्ड गुली भई न बोनस शेयर गुली भई राइट शेयर गुली भई राइट शेयर गुली भई ओडको सोया देना जसा भाकवाल की न्या उजुल अलिले होल्ड हैन त्यो भाज थयपटी अनुसार बडे जुया बालाके प्रतिफल बस चाहिँ यहाँ यसो ठाउँ या ज्याजो रेकर्ड एन्ड चोङ सिचुएसन ने चाहिँ ठो इ रहि चाहिँ शेयर न्या इ खकि म्यु इ न्या न दु जी चाहिँ नि छिपटी अठे बडे जुपटी शेयर त जी छु मन्या सो जी चाहिँ नि जुपटी थयपटी क्याल्कुलेसन दु स्टडी दु न बस जी न्या न छ जी ठाउँ भने चाहिँ नि बैंकपटी शेयर फोकस हुन्छ न यो गुपरी जस्तै आज शेयर खोला माछा इन्स्योरेन्स जुल हाइड्रो पावर जुल बैंकिङ जुल होटल क्षेत्र जुल सोपिङ क्षेत्र चाहिँ एकदमै चर्चा वेबडी क्षेत्र खमला ठो शेयर न्याउले चाहिँ गु क्षेत्र चाहिँ शेयर लगानी चाहिँ बाना आयोपटी जिल्ला थय व्यक्तिगत अनुसार छुछुपटी हिसाब जी जी दक्षिणलाई धाफै मुको थयपटी